uyazi igama lakho limbi kithi yini mama ayangichazeleke eThekwini ufike wakhuthuza abazalwane imali umzalwane lo umkhuthuza imali uhambile wayobika mina ngikitshelisa umzalwane uGumbu umuntu ongisukela nje wangiphi imali angicelanga nguyena umuntu ongigibelisile ngaphezulu lo mzalwane uGumbu ngamfonela wathi nje mzalwane angiyazi into enjalo angazi ukuthi ngizoshada ngizothatha abantu ngoba yonke indawo indlela engimubi ngayo ngimubi ngalendlela yokuthi thina mama uzoshada uyabika kumfundisi then umfundisi akwazi ukukhuluma nawe la the same thing ayikhulumele kule ntombazana khabe kumfundisi wale ntombazana uzoyenza noma ngathola omunye umfundisi ngathola enye intombi so kuyafana angisekho nje esigabeni sokuthi ngiyaqhubeka nalento yomshado then ime kanjalo uMazondo lo uyayixoxela indaba yakhe kodwa thina ukuhlangana kwethu naye sihlangane njengomzalwane kahle iyiphi impilo ayiphilayo ngoba kule mpilo mina engimaze yiyo nale esengizwile futhi ngayizwa ngabantu anabe bandleni abakhonza naye ofisi abamazi kangcono kunami mina engimaze nje sesiphakathi nokholo lwethu so ngiyambuza ukuthi mfowethu wawuboshelweni kahle athi yena wayibuza kanjalo uthi ngangiboshelweni ngoba kuma podcast yonke into iyavela ngathi no ukuthi khona la ngilahleka khona ngoba kunezinto esengitholile ngawe eziningi. Welcome to the Dilbert Show. Of course, I go by the name Christmas. You already know I'm doing the best show. Even James knows. Otherwise, on sound and camera, this thing as usual. I got my man James and on my right, I got my man Kanda. Do one story at the time and one testimony at the time. If you're new to the channel, where have you been? Please subscribe, press the notification bell as well as join the membership and also donate our details shown after that disclaimer. Thank you so much to those who have been with us. We really appreciate it. Thank you so much to those who watched the episode until the end, and we really appreciate those who subscribe and share the episode and they like before they watch. We highly appreciate it. Thank you so much. May the Lord bless you. Otherwise, James, are we on grace? Yeah, we're on grace. It's God's time. Yeah, Sibonga part 2. Yeah, this episode is sponsored. God, James, this episode is sponsored, so I want to check who's sponsoring this episode. You're gonna put the banner. You're gonna put the delightful bakes. So yeah, if you wanna study baking online, you can just contact them, as well as if you wanna know how to bake cakes as well as bread, you can also contact them and talk to them. The banner is just here. It shows on our video, so just make sure you contact them. It only costs 1,000 rand, right? Yeah. Only my lesson, they start from 1,000 rand, and they also offer online classes, nama house classes. So house classes, I think. They are taught from the comfort of your home. Yeah, they can come straight to you and teach you how to bake. Ngiluthathe Vele ngofunda ukubhaka thanda ukupheka amanga mayiqeda awubona ukuthi umuntu ukhuthele mara akakwazi yabo hayi ngathenga ilazanye hamba noganda yini ikhuskhus engafike ngayipheka kwaphenduka enye into ebhodweni ugandi yakuvusa idathelani lento ngithi ngiyopheka namhlanje and angafika uma ngifike ngenza inkinga lapha kwaba yidoko ebhodweni yabona i-delightful bakes ikulungele ingilungele kumele nami ngijoyina ama classes. So into oyenzayo nje ukubafonela bese ukhuluma nabo ubatshela ukuthi hayi ngicela ukuthi nizongifundisa ukubake or nibe online bakutshela ama recipe bekutshela ukuthi hayi you can do this and do this. So please contact them and talk to them. They are waiting for your call. Kwani sacina kunoba mntanda James? Ngizokhumbula kahle. But ngiyakhumbula ukuthi uma umntana bekangangi bisangafiki kwi-party yakhe. Yabo so ngeke ngisho ukuthi isagcina phi exactly. Usakhumbula? Hayi no, anekuganda. Sagcina
nama ngikhona but I think bekasazongena indebeni yakhe noMantanda I think ane ensemnambithi asingakafiki lapho sekagijimile awukhuluma phela mawusho njalo mawuthi besagijima agijinywa vele konje bese bethula ubufakazi ugcine la i-treatment yasesontweni bethathwa treatment yasesontweni yes bebabeka eminyango ngemoto yomfundisi if I'm not mistaken umfundisi ngoba uzoveza igama lomuntu yeah but sigcine lapho siphuma enkonzweni siyolala siphuma emontweni yomzalwane yes emophilo white bantshontshe imali indaba isitori semoto ne yalo esigibelise team yasebenza yena isitori semoto esewuthi isitori plus sayimshadweni ngiyawuthanda umshado uthi siyofika namhlanje singenzeke singafika depends ukuthi sekukuncane okungasesayidini lami sesiphathe elandelayo antiya lapho manje hayi sinamukele baMntanda ke siqhubeke ake nomama uNtanda siyabonga kakhulu ukuthi siphinde nibuye futhi sikhulume ngejeni kaBaba uNtanda abantu bayithanda kakhulu bathi hey besingazi ukuthi kanti lenceko indlule into eneyingaka uyongifona uthi kanti uMntanda udlule into eneyingaka ngithi so ngicela siqhubeke ke mfundisi wami siqala no siyabingelela futhi again bazalwane bonke emakhaya nababukeli bonke balandeli beChris Network siyabonga kakhulu kodwa ngicela ukudlulisa lo mlayezo ngingakaqali uqhubeka nendaba la igcine khona iaim yalo mlayezo akukona ukuthi khona abazalwane esifuna bababuke kabi noma babathathe njengabazalwane abantu abangakholwa kodwa sifuna babuka uNkulunkulu ukuthi indlela asebenza ngayo akuyona le ethandwa abantu usebenza ngendlela le engalindelwa abantu kodwa kube yiyona ekugcineni nama result abamahle noma isiqalo sibe sibhlungu kodwa ama result abamahle if for instance masingathatha ama example akhona eBhayibhelini uJosepha watshela abafowabo iphupho lakhe ukuthi uphuphe ekhothanyelwa zinkanyezi kanye nelanga uyise wal interpret iphupho wathi mfana thina sizophathwa uwe nami ngizophathwa uwe uyingane yami wathasazi kwasho ukuthi umbono usecacela ubaba ukuthi lo mfana uzoba umuntu omkhulu then obrother bakhe ngokuzwa le lithi iBhayibheli bathi bese entabeni belusile emendle kwase ubaba ethuma lo Joseph uthi akabahambisela ukudla ngesikhathi bahambisela ukudla baba nokucasuka enhlizweni ukuthi nangu lo bathi inyanga yamaphupho base be decide ukumfaka emgodini bathe bemfaka emgodini babona ukuthi ayino kuyovela omunye umuntu ngelanga amkhiphe emgodini ngcono simkhiphe simdayise bamdayisela amajebusi ka ayekade eya eEgypt awadayisela base Egypt bathi into eyenzekile mabefika uyise bamtshela ukuthi umntwana ushonile nazi ingubo udliwe isilwane kanti babulale nje isilwane bathela ngegazi so uyise walimala ke enhlizweni wakhala ngomntana wakhe na ngifuna ukuya kuleli phuzo lokuthi eEgypt vele kwakufanele aye khona but i-transport eyayizomdeliver eEgypt yayingekho then uNkulunkulu kuza eEgypt kwadinga abamba abafowabo kube yibona abamuse eEgypt baba ipassport yakhe yoku Egypt noma bemdayisela amajibusi afika mbeko ubuhlungu bokuqala bokuthi nje udayiswa abafowabo bamqala bamfaka emgodini bamdayisile ubuhlungu besibili ubuhlungu besithathu kunezinye incwadi engeke ngayifunda ngazathola nokuthi kukhona isikhathi la akakhala khona ethuneni likama wakhe ngento ababemenze yona wahamba kwafika eEgypt mayefika eEgypt lithi iBhayibheli wayemuhle uJoseph ebukeka kuthiwa inkosikazi kaFaro yamthanda noFaro wamthanda lo mfana wasethi kubantu abamlethela ukudla bazomseva kuzoba yilo mfana then uJosepha wathola leyo nhlanhla yokuthi khona esekudayisweni la ethengwe khona usezoseva inkosi ngamanye amazwi uhlala epalace yena kahlali nomaphi waseva inkosi ngesikhathi eyiseva inkosi maye ngekho yaqala ukufuna ukulala nalomfana
yaba nama tricks ke wenzayo inkosikazi kaFaro kuyena wanqaba uJoseph. Lithi iBhayibheli ngendlela anqaba ngayo ngelilanga wambizela ekamereni. Wathi mayise ekamereni wathi kuyena woza mfana ulale nami. Wanqaba uJoseph wathi ungivumele yonke into wathi kodwa ngaphandle kwakho. Lithi wambamba ngezijazi ayeliqhokile kwasala ijazi uJoseph wabalekela phansi wasememeza wathi lo mfana omHebheru ubefuna ukungidlwengula. Then again uJoseph waba nelinye icala esefikile futhi eJoseph wahlala ejele 13 years ngecala le rape angayenzanga. Sibala u2 years lo efikile plus lo 13 kwaba u15. Lithi iBhayibheli esikhathe sejele into eyenzekile kwaba nomaphupha uFaro. uFaro mayephupha wangaba naye umuntu onencazo yephupho lakhe kwaba uJoseph wachazayo. Then maye wachaza uJoseph wathi uFaro somthathapha umuntu ohlakaniphe njengalomfana manje akekho ngibeka yena lo mfana. Kwase kubekwa yena uJoseph. Lithi iBhayibheli waba yiprime minister ukusuka kuFaro uyena wayewesibili. uFaro nje waseyayirelaxela yonke umsebenzi wathatha uJoseph waba umphathi. Makuphela ukudla ezweni lakubo abafowabo bazothenga ukudla la after 15 years bamdayisa. Sebezothenga ukudla mabezothenga ukudla bathola ukuthi umuntu ohlele esihlalweni uyena uJoseph. And mayehlele esihlalweni abasamboni. Yena uyababona ubuza kubo ukuthi ningaba kuphi bayachaza uthuphu babweni bathi uyaphila abakweni baphi nibangaki senino batshela yena bathi umfowethu omncane uJoseph wafa. Batshela yena batshela umuntu abamdayisa bona bathi kuyena usafa umfowethu omncane. Ukhona ongakanani uyasho ukuthi khona ubani uRuben uyena esinayo semncane kodwa uyena wayengomncane wafa umfowethu. Wakhala uJoseph. Kunendawana engiyithandayo ke show uJoseph ngengixoxela umngama masixoxa sengiyiduduze ebuhlungwini ngithi uJoseph iBhayibheli lithi uFaro wamganisela ngendodakazi yakhe ngoba the royal girls awagani nombani. Then ngenxa yokuthi umuntu omkhulu waseganisela ngendodakazi uthi mayethola umntwana oqala uthi ngokuba uNkulunkulu ubuzwile ubuhlungu bami waseyathaka igama la ingane. Igama laleyo ngane kwakuyilobu buhlungu abuzwile ukuthi noma ethula uJoseph kungavele eBhayibhelini ukuthi wayebuza ubuhlungu kodwa lapha kuyavela ukuthi wayebuza. Now mayese badayisela ukudla ke seyafika la ethi khona kubona ngingumfowenu enamdayisayo kwakuyicebo likaNkulunkulu. So ilo mlayize ngifuna ukuletha kubantu ukuthi bazalwane ukuthi bazalwane akukho umuntu engimbeke mubi kodwa uNkulunkulu indlela esebenza ngayo laba abanye abazalwane basebenzisile ukuthi ngibe la sengikhona manje mhlambe ngangengifike ukuba uNkulunkulu akabasebenzisanga. So ngibathanda njengabafowethu kodwa ngifuna ukushela umyalezo ukuthi omunye nomunye umzalwane odlula la nosazodlula azi ukuthi laba abazalwane abana Sathane kodwa uNkulunkulu uyabasebenzisa kwizimo ezifana nalezi. Noma ke istory sethu kwezinye indawo masilalela simnandi kodwa iyiqiniso ukuthi uNkulunkulu uyabasebenzisa. So ke before ngidlule bengenzela lokho nalizwi lenkosi engifisa ukulifunda last time ngithi ngizolifunda sanhlanda kakhulu ngaze gcina ngasalifundanga. uJohn chapter 14 lo uverse number 25 uthi uJesu ke la number 26 uthi ngizonithumelela uMoya Ingcwele ongumduduzi uyonifundisa konke anikhumbuze konke enginitshele kona. uMoya Ingcwele umsebenzi wakhe emntwini ukumkhumbuza izwi amkhumbuze zonke izinto kuthi noma kwenzakalani kodwa uMoya Ingcwele ebekulekelela. Now in other words kuyo yonke lento esukuyenzeka kuyasiza ukuba khona komoya kaNkulunkulu uyakulekelela ukuthi uyiunderstand iprocess noma ijourney yakho yonke ukuthi kwenzakalani kuyona. So ke yilokho bengifisa ukulungisa qala bangabe bikho abantu abalemala bathi labazalwane laba bamphatha kamzalo. No, ipart yempilo yamaKristu injalo noma ungayithandi kodwa ekugcineni nje ihamba lapho. So ke ngingigcine la siphume ekukhonzeni kodwa kukhona indawana enye ngoba ngiyajumpa into kakhulu indaba yethu ngeke sikwazi ukusho konke. Kukhona isikhathi la engathi ngila eGoli ngelinye ilanga ngafuna ukuya enkonzweni eThekwini. Noma ngiqalela kule mvuselele engangizoyenza njengoba ngisho ukuthi ngaphiwa umuntu isound system wayengiboleka itende. Yaba khona imvuselelo leyo. Leyo mvuselele engangiyenza
ngahamba ngapika abefundisi abahlukahlukene bala ngikhonza khona ukuthi ubani uzozongilekelela ubani uzozongilekelela emvuselelweni ngaze ngapika nabantu abasha babezongisiza ngokuzohlabelela kwakhuphuka abantwana abayi2 ababebuya eMaritzburg beza la bafikele eroomini la ngangihlala khona ngithi ngaxoshwa khona engangiqashe khona uma stende uma ngingekho wayesala nalabantwana boyi2 abatshela ukuthi lo mfundisi wenu njobe nibizile nila nimosha amanzi akakhokhi akangikhokhela uyakweleta futhi kuze kube manje irent yami akayilethi nawo laba mangifika bangibuze ukuthi hayibo kwenzakalani nangumastende uthi na ungangeka ngithatheke indaba nje zami zala ngixoxe hayi no konke khamba kahle bathi ke bangitshele ukuthi umastende uthi bona bamusukumosha amanzi akhe ngoba mina ngikhokhanga leyo mvuselela izange iphele kahle kwagcina sesigoqa itende sivala ngoba izimo nje zinzima nje zodwa labo bazalwane kabezange ngangibamemile emvuselelweni abanye ngaba stopa ngiyakhumbula nje abazalwane eMaritzburg babethe bazongithumelela ukudla khona bazana babethe sponsor ngokudla ukuthi i-team lesebenza etendeni ibe nokudla yakufika kwagcina kungenzakalanga engingangacelanga ngangisukelwa nje abazalwane ababethe bazonginikelela ngalezo zinto kwagcina ngafika now I understand ukuthi kwafika la khona bethola umbiko omubi ngami kwase kufanele ukuthi bangabe besangilekelela ke alright kule mvuselelo ke sebehambile lo mnye umzalwane wahamba nje wathi yena uthola umsebenzi usecela ukuhamba kanti ayikho leyo nto lengangi-understand ukuthi akusahlaleki la emvuselelweni ngoba isimo siyabonakala ukuthi asikho right ngendlela engakhona bangishiya ke kasala nomfana oyedwa kwafika isikhathi la kufanele ngikhona ngiye eThekwini kwakunenkonzo ngifuna ukuya emhlanganweni eThekwini kwasho ukuthi anginamali thotha lo yedwa wayesela umzalwane ngamtshela ngathi asahambe senkonzweni eThekwini sibone senza njani ngifuna ukukhuluma iqiniso into eyenzeke ebuhlungu lapha ngangine cellphone only ngathi angikwazi ukungaya enkonzweni if ever kungakhona umuntu ongabamba le cellphone ngingamnika ngiphi imali yokugibela ngiyafuna ke enkonzweni kwangenzeka hamba ngayo hiker ngaye eThekwini enkonzweni ngafike ngakhonza kwamnandi khona umfowethu nje ngingamkhohlwa wakwaGumbi ubheki wakwaGumbi umzalwane waseThekwini lo mfowethu angazi kwenzakalani ngathi nje nangifika ngimxoxe hayikhile ngeza mzalwane wathi kodwa imali yokubuyela emuva uzoba nayo ngathi hayi mina ngizokuba nayo kodwa khona ngizohike futhi mase ngihamba wangipha 400 rand then ngahlala ke nginaleyo mali so mangihleli nginaleyo mali kuyakhonzwa nje sengikhululekile vele kumnandi ngiyazi ukuthi imali yokuhamba ngibuyele emuva ikhona Sunday ngihambe ngiyovalelisa nami sekhanjwa angiyeke umfundisi omkhulu ngithi hayi baba salani kahle nathi sesiyahamba hayi uhambe kahle ndodana bese ngiyahamba uma ngifika nje la eGoli ngithola ucingo lubuya komunye umzalwanekazi wami umama Khumalo umama uMtungwa athi uyazi igama lakho limpi kithi yini mama ayangichazeleke eThekwini ufike wakhuthuza abazalwane imali umzalwane lo umkhuthuza imali uhambile wayobika hayi mina ngikitshelisa umzalwane uGumbu umuntu ongisukela nje wangiphi imali angicelanga nguyena umuntu ongigibelisile ngaphezulu lo mzalwane uGumbu ngamfonela wathi nje mzalwane angiyazi into enjalo so ushuthi ke manje sengikhuthuze omunye umzalwane alright mangifika eThekwini ngaba nenkinga yokuthi la edrobheni angikwazi ukudlula ngiye eNanda la ngiyakhona ngaya kumnye umfana odayisa ngathi ngiyacela ungilekelele ngishoda ngemali yokungena eTaxini la ngiyenkonzweni ngizoshiya le phone ngizobe ngiyilanda mangifika le nkonzweni ngiqonda umfundisi ixoxe indaba abesethi hayi no into elula mina nginayo imali khona njengamanje asikhulume nomunye ugogo la khona umunye ugogo ke ngimbiza isibongo bese ngiyakena ngixoxe naye okuyi-age kama wami ngokukhula nje umama okhulile if ngikhuluma naye ngikhuluma nje ngikhululeke akusemuntu engafihla inkinga enginayo abesethi hayi akunankinga ndodana ngizokunikeza ke anginikeze 100 rand ngigibele ngihambe ngiyolanda le cellphone fike ngikhokhe lapha ngibuye ngimtshela ukuthi hayi futhi ngitholile ngansi cellphone ngibuye naye leyo ndaba yokuthi wangilekelela ngiyithole nayo sekuxoxwa ngayo ukuthi ngafuna imali kulowo mzalwane ngithi ngoba phela bengicela usizo isidingo besikuphi ukuthi ixoxele omunye umuntu leyo into nje bengikhulume nomzalwane angitshele kuma Mtungwa lapho ngabizwa ngephara lapho lo mzalwane ngimthandayo wangibiza ngephara wathi uphara yonke lento oyenzile ubuphara bonke lo usuka kanjani eGoli ungenayo imali uyiphara inganti wena
kalimala mayisasho njalo kodwa I understand ukuthi indlela ayibuka ngayo ngathi mamntunga ngizokuchazela akusinga lendlela wena oyizwe ngayo what time mzalwane ngiphoxile yile ngithwa ngimeme eMaritzburg emvuselelweni ngiphoxile ngithi mamntunga bengeke ngiyenze njalo kodwa bengithanda ukuze enkonzweni ngimlandise ukuthi kwenzekeni athi ayikho indlela ekusho ngayo ayifani nalo ngichazela ngayo then ke ngibuye ke ngize eGoli so sengila eGoli ke sengiyayizwa ke lento sebhlungu futhi ukuthi sengithola istories ngiyabona ukuthi lento yemali ayipheli iyaqhubeka njalo in other words kusho ukuthi nombani umuntu engasondelana naye ngicela usizo lesiyasithombe sithi usenza le yanto ayijwayele yokuthatha imali kubantu so akasekho umuntu nje ongakwazi ukunginceda ngokujwayelekile ukuthi ngaboleka imali kuyena ngoba vele ngumuntu omubi ngaleyo ndlela ayike ngibuye ngize eGoli lapha ngesikhathi ngisedandi kuvela ukuthi njoba ngangenza imvuselelo la eGoli imvuselelo ngangiyenze ngiposte abantu abazoba khona ngaposta ngafaka nobaba umfundisi wami omkhulu nomama kwakhe kwathiwa isizathu sokuthi ngifake labantu abawu2 ngangenzela ukuqoqa imali ngegama labo ebantwini ngoba bayaziwe ebantwini then abantu kuzobalula ukuthi banginike imali ngangisebenzisa igama labo abesethi umfundisi wami omkhulu isizathu into eyenza ngisho lokho bangifonela abazalwane bathi bayibonile ipost qaphela lo mzalwane njengoba efake wena wenzela ukufuna imali ebantwini wawufuna ukuthi abantu bakunike imali naloyo futhi wayisho leyo nto ngagcina ngimazi futhi umzalwane and yena wazi ukuthi angikwazi lokuthi uyena wayesho leyo nto leyo efone ukuthi nginalepo ngoba ngangiyifake ngisho ku WhatsApp wami bonke abantu beyithobe ibona so usho bayibona lapho basebesho ukuthi njengoba ngenza lemvuselelo ngiphezulu kokufuna imali okay ke fast forward isidlule kulokho kuhamba kwafika isikhathi la khona impilo uNkulunkulu engilekelela ngiyibona ukuthi si right sengifuna ukugana ngibe mubi ngalendlela yokuthi uma mntwana kwangasiyena umuntu wayizongana hayibo ikhona intombazane yayizongana ngalifaka udaba la khona ngayibika ukuthi hayi no ngifuna umthatha usibanibani ngomakoti ngaze ngamfonela nomfundisi wakhona kodwa into eyenzekile siphakathi nalolo daba yavuma intombazane but sanenkinga umfundisi wakhuluma nentombazane wayitshela wathi udaba lwakho nobaba uNtanda ngeke ngize ngilisebenze ngeke ngize ngilingene if nina niyashada nobabili ningashada kodwa mina ngizokuba ingxenye yalowo mshado because izinto ezishiwo ngaye impilo yakhe ayisiyona lento oyibonayo now masiloku siqhubeka ke nentombazane sefika isikhathi sokuthi kolotsholo sengiqhubeka vele umfundisi wentombazane sengitshelile intombazane ukuthi uthi akazi ukuba ingxenye nebandla labo futhi kulomshado wethu alizi ukuba ingxenye yawo nangala ebandleni lami kuvela izinto ezithi owami umshado ngeke uzumenyezelwe ebandleni ungeke umenyezelwe nje kwenze njani so angitholi ke answer mina ngiye kumfundisi wami ngiyibeka indaba ngicina ngichaza ukuthi hayi ngithola intombazane kanje and then ke athi ke qhubeka ke nomfundisi wakho ngimlandisa ukuthi umfundisi wakho uthi akazi ukuba ingxenye yalomshado angunderstand ukuthi kanjani kucine kuvela ukuthi nangala isayidini lami umshado wami ngeke uzumenyezela umuntu engeke zibe khona angifuni ukuthi abantu abanzigcina benza ngemshado angayilaba abantu kwafika la sengizwa khona ukuthi even na intombazane sekukhona la sisingasahambi kahle khona based lezi yazinto ezikhulunywayo sekukuningi angisekho mnandi sengivelile ekhabontomazane ngakhuluma nabo kodwa angisekho mnandi ngaye ngangendlela yokuthi kwaba nesikhathi la ngangasafoni khona ngasasho lutho ngakhulumi abuze isikhathi uthi uyoshumayela kuphi kube ukuthi sengikuleyo ndawo ngaze sixoxe nje nanokuthi ngikuphi waqala ukuyibona lento yokuthi no ayisekho into eyaphambili la sengimanqika even ngisho ukukhokha kubo sengimile ngoba ngiyabona ukuthi sesakhela phezulu kwento engekho right ngendlela engakhona ngaphezulu ukuthi abazalwane laba engangibathumile ukuyongilobolela bagcina bekuthola lokho ukuthi angisabanga neqiniso kulento kwasho ukuthi angikwazi ukuxoxa lengizwe enhlizweni ewubuhlungu compare to lobuhlungu bokuthi asisabuyela ngemzini wabantu mina indlela engilemele ngakhona sekungokunye angizange ke ngilenze ithuba lokuthi angisaqhubeki kodwa uyena wavana wafika nje wangitshela wathi hayi akasaqhubeki then kwamina ke ngijabulela lokho ukuthi akasaqhubeki ngoba anginamandla ukumtshela ukuthi angisaqhubeki ngasiphi isizathu then ngalinda kwaba uyena ovelayo ke kwangikhulula ke then kwakukhuleka ngahlala ke manje angazi ukuthi
ngizoshada ngizothatha abantu ngoba yonke indawo indlela engimubi ngayo ngimubi ngalendlela ukuthi uma thina uzoshada uyabika kumfundisi then umfundisi akwazi ukukhuluma nawe the same thing ayikhulumele kule ntombazana khabe kumfundisi wale ntombazana uzoyenza noma ngathola omunye umfundisi ngathola enye intombi so kuyafana angisekho nje esigabeni sokuthi ngiyaqhubeka nalento yomshado then ime kanjalo uMazondo lo uyayixoxela indaba yakhe kodwa thina ukuhlangana kwethu naye sihlangane njengomzalwane vele ngilungiselela ukuthi ngizoshada lo ngimemile emshadweni hawu uze emshadweni wami lo uyazi nje ukuthi ngiyashada nini siyaxoxa naye njengosisi yafonelana emini ebusuku nini sike sixoxe naye sabantu nje bangendawo siyakhuluma kakhulu ngevangeli mina naye and ngiyayithanda impilo yobuzalwane bakhe ayikho into ethi nje ngashada naye nkaze ngimphuphe kuthiwa nje umuntu engashada naye kanti njengoba mina ngixoxa naye la ebandleni laseGauteng njengoba ngila eGauteng ngifuna ibranch lengiyiphethe noma leli bandla ngiliphethe laziwe endlunkulu la ngiphethwe khona now bese ngiinvite omunye umfundisi engase ngizwile udumo lwakhe ukuthi uphila impiloni ubaphilisa kanjani abazalwane ngathi ithi ngiminvite eze la ebandleni azolibona ebese ayoxoxa ngalo ngoba umuntu okhuthela ukukhuluma kabi ngabazalwane kuthela ukukhuluma ngabazalwane kambi izinto eziningi nangabefundisi nje umuntu ohlebayo so ngiminvite ukuthi azothatha leyo kayohleba ngako leke ngifuna kubone la ngifuna azobona leli bandla leli kanti mina ngiyazikhohlisa lo unkosikazi walo umfundisi nalo bakhule ndawonye uma exoxela lo uxoxa ngami uxoxela lo ukuthi yazi ngimenywe egoli menywe umfundisi uNtando yamazi na kanti mina sengiqalile ukufaka isicelo somshado ngala ukuthi nje ngelinye ilanga ngihlele endlini angifuni ukuqamba manje ukuthi ngangithandazile noma kwakusho uNkulunkulu akaze kusho uNkulunkulu imina nje ngathi uyazini le nto yomshado ngiyaqhubeka nayo sengikhipha bonke abantu ngiqhubeka nayo ngedwa so ngiyaqhubeka nayo ngaya komunye khona igogo osebenza ngapha eJoburg nje umzalwane sekhulile mama nje umbona ukuthi street ngawumtshela ngathi mama kunento 1 2 3 4 5 la ikhona intombazane engiyibonayo akusuka uNkulunkulu oshili mina angazi noma ngiyaronga yini wathi uma kusasa usuba nenkinga ngaleyo ntombazane ungamsoli uNkulunkulu ngoba akusuka uNkulunkulu oshili wena then if uyangena hayi ndeni ke ngadecide ake njobe ethakazi nje ukuthi kwasuka kanjani akazi naye ngempela ngoba kwathi nje sixoxanele ngamtshela ngathi yazini kahle kahle umuntu engizoshada naye wena leya ayiphelile and akayazi ukuthi iphele kanjani idinga iaddress ngoba lo umenye omshadweni une date ukuthi ufuna bese emshadweni shiba sixoxa ngayikholwa ke leyo nto ukuthi khona into enjalo ngise ngithi ngiyagibela ngiza lapho uyangithatha wena ngisa kumfundisi ngiyoyikhuluma lento ngoba ngifuna siyikhulume lento ayike qhubeke saqala ukuxoxa ngalelo langa sengichaza lo ngangakaze ngimthande yayingekho into ethi yamthanda kimi ngangimthatha nje njengomzalwane udadewethu futhi ngizoshada naye njengomzalwane hayi ngoba ngimthanda ngangenayo uyayizwa intombi la enhlizweni ukuthi uyayithanda le unothando impela ngayelivuthayo la lengekho la lo kwaye ngamthanda njengomzalwane but kwimpilo ayiphilayo nobuzalwane obuclean ngabona yena njengomzalwane ukuthi ngathatha yena okungcono alright ke kukhulunywe fike lapha but iphathi yakhe ke lengizoyishiya ukuthi kwenzakalani lo mzalwane lo uxoxa ngami kuyena ngendlela engimubi ngayo ngisigebengu angazi ukuthi ngangiboshelweni lo mfundisi uxoxela lo phela usibalo wakhe lo ngoba unkosikazi wakhe ukhule nalo so uyamxoxethe hey sibali manje lo mfundisi ungimemile lo mfundisi man uyasho nobaba ebandleni uyisigebengu umthetho wakhe akaziwa nanokuthi waboshelwane angithi ke mina into engihlekisayo ama podcast mongawalandela wonke engidlule kuwa kukho la ngingaxoxa ngakhona ukuthi ngangiboshelweni nokuthi ngaboshwe isikhathi esingakanani kwenzakalani kodwa kuthiwa akwaziwe lo sengivele ngilifakile udaba kuyena locela umshado uyabona yini ukuthi kwalo akumela ngigane umezwa lento atshelwa yona uxoxelwa umfundisi wasebandleni engikulona ukuthi lo muntu umuntu onje kodwa lo unodaba enhlizweni lokuthi mina ngifuna ukumshada agcine ke thola ithuba longibuza ukuthi uyixoxa indaba yakho agcine litholile ithuba lokungibuza ukuthi kwenzakalani ngamlandisa nje ukuthi hayi njengoba ukwazi nje podcast ngikushilo konke ukuthi kwenzakalani
lezi izitori ngendlela ezayikhandeka ngakhona zazifuna ukungigcina engekho umuntu ongaziyo kahle kahle ukuthi ngiphila impilo. Ebazalwaneni kwasekunzima ngalendlela ukuthi mangimenywe amabranch asebandleni ngangingavunyelwa ukuthi ngiye khona. Bakhona abanye abamiswa bayangicela ukuthi ngizoshumayela. Khona ngoba ngifonela nje ukuthi ngicelile banqaba angithembakela ngeke ngikwazi ukuthi ngiyoshumayela amabranchini. Kodwa ke bengiya abanye kutholakala sengishumayelile kushuthi izithombe siposte kube lapho kuvela khona ukuthi kade ngisebranchini ethize kade ngisebranchini ethize. Bengasayikholwa lento abatshelwa yona ngami ngoba mina ngiveza obala ukuthi akusikho lokho ngendlela enisho ngakhona. Kwagcina abazalwane bebonga ukuthi ayikho le ngashumayela ngazala endaweni eziningi. But ikhona into engiyifundile kuyo yonke le ndaba ukuthi uNkulunkulu wayenenjongo yokuthi kwenzeke konke. Mhlawumbe ngicela ukuma la ngifaka uMamntana ngoba iphathi yakhe ingena la kushadwa nokuthi ukuze agcine ngiganele kwenzakalani kuyena ngoba wayesengazi uMamntana abayizongigana mina ukuthi ngisikebe ngakanani. Wangigana vele nje eseready ezwile ngoba phela umfundisi wayemkhiphela ifayela lami lonke wazomtshela wathi akekho umfundisi osebandleni engingamazi imkuba yakhe. Kusho uMamntana uzongena agcwalisele ophathi usisayivala then i-final party le kusukhuluma ngomsakho bese ngishada ngiyaqhubeka ngini. Yes. Yeah, okay. Mamntana siyaphinda futhi siyambingelela siyakwamukela akusifake awufake in piece of the puzzle uvele nje uyifake lezo missing puzzle sicela ukuthi usifake yona kahle i-connect sizwe ukuthi thina. Ngiyabingelela egameni likaJesu. Amen. uMamntana ukhulumayo. Eqinisweni ngicabanga ukuthi kwi-episode endlulile ngake ngachaza ukuthi angazi ukuthi kwakwenzekeni nokuthi kwajika phi izinto. Ubaba uNtanda ngangimazi njengomzalwane ngimthatha futhi njengomuntu omdala. Kungekho into enhlizweni yami. Indlela mina engathi mangimbuka ngimbone emdala kunami so nginaleyo nto leyo ukuthi umuntu omdala kunami nje yayingekho into yothando into eyikhona ukufunda ivangeli njengomzalwane nokuxoxa nje naye ngoba ngiyakhumbula ukuthi wakwangisendela nekhadi lomshado engimeme emshadweni wakhe ezoshada yena umema mina. Enhlizweni yami yayingekho into ethi ngingaba unkosikazi kuyena. Okay ngiyavuma ukuthi okay ngizoze emshadweni ngiyakhumbula ngaze ngambuza i-call of the day ngathi layo ngiyiboni wangichazela ke wathi kodwa akukuningi uzonikeza unkosikazi lo azumshada inamba yami angifonele angichazele kahle ngokwamakhalazi. Hayi kwaba right okay ke siyaqhubeka njengimazi njengomzalwane. Awu hamba kwesikhathi cishe kwakusele u2 months kube inyanga yomshado ngoba mangikhumbula kwakuzoba umhla ka28 September. Wena uyathandazana ukuthi ufuna umuntu nawe ongakushada kodwa? No, angikho mina engqondweni zomthandazo womshado. Into ekhona engqondweni yami ukuthi ngiyasebenza ngifuna ukuba nezinto zami into engifuna nje iprogress empilweni yami angikabi sengqondweni zokuthi manje sengingashada noma ngiready ukuthi ngingashada no yayingekho into enjalo. Kuthi ngoJuni ifa ngenze iphutha abamntanda phakathi noJuni athi umuntu ozoshada la ungathi nguwe ayikhulume ezingathi uyadlala. Yayibononto ngabe sengqondweni nami zokuthi ungabe uqinisile aphinda ayibuyise icall ngabo 7 athi ayibuphela kuloko engikushoyo mina angidlali futhi ngomhla ka9 mina ngiyeza lapho ngithi mina ngomhla ka9 uza lapho uya enkonzweni noma uyapi athi hayi ngomhla ka9 ngiza kuwe sizoxoxa ngithi udaba njalo luba phakathi kwabefundisa lube phakathi kwami nawe wayifanele sizoxoxa
athi no ufanele ngizoxoxa ke wena kuzongikhomba kumfundisi wakho ke uma sengifike lapho kodwa engikwaziyo ukuthi mina ngomhla ka9 ngizala. Hayi ngiqale ke manje ke nami ngidideka ukuthi sekukhulunywa ngani manje ngimbuza ngithi mina kanti mfowethu wena usashadi yini athi no lokho sokuye sixoxe kodwa engikushoyo njengamanje nengicelayo yilokho. Hayi futhi ke ungabi ke sengqondweni nokuthi uyeza ngomhla ka9 wafona umhla ka9 ozoba ngolesithathu wafona ngoMonday wathi konje awukakakhohlwa yini. Hawu angikakakhohlwa ini manje. Hayi bo ngomhla ka9 phela mina ngithe ngiyeza ngingabi sengqondweni umuntu afone ngabo 7 athi sengingase KFC ke manje sengise Witbank angazi ukuthi ngishona ngakuphi. Angamthathile engqondweni qhubene ngikwenza ngibone kuhamba isikhathi phinda phone umuntu hayibo lokhu ngikulindile ngingase KFC ngithawuthi ngiyakhona ngibona ukuthi ngeza ngithola ngempela yini lo umzalwane ngimthole KFC uyimele ngaphandle nesikhwama mzalwane udaba luthini. Hayi kube ukuthi naye umnikazi liyamhlula ukuxoxa ukuthi luthini udaba ke. Hayi ke sithi ngilithathe ngiluse kumfundisi uNdlovu ke seluxoxa ke nomfundisi ke ilapha afika khona walichaza ke udaba lwakhe kodwa nje ingqondo zokumshada nezothando lwakhe into ayikade ingekho into eyenzeka vele sesingene emshadweni. So lokho kusho ukuthi bamntanda uthando uyakhona ukuthana nomuntu bese uyalaka. Angeke ngisho njalo we Chris ukuthi uyakhona. Mina ngase ngidry. Ngase ngidry ngalendlela ukuthi noma uyayizwisisa inkinga yami ukuthi yayikuphi yayithi nanoma ngingambona umuntu engimthandayo. Sengilimele angeke ngisakwazi ukuyixoxa into ethinta umshado. Sekufuneka nje ngivane ngamukela ukuthi ngiyawakha manje umshado nomzalwane siqede uma sikwazi ukuvumelana thina sobabili laba abanye ngizobabeka eceleni then sisebenze ngenhlanhla zange bekhona inkinga ebandleni lakhe kodwa ngifuna ngene kule part yokuthi wayesengazi ukuthi ngisigebengu ngoba mina kukhona ilanga la ngibuza khona ngayo yonke into ngoba wangibuza esazi ukuthi kwenzakalani ngoba lo owamfonela sesivele siphakathi nodaba kodwa ethi uyaxoxa yena uxoxa nje nomzalwane wakhe emxoxela ukuthi umfundisi uNtando umuntu njani. Iphasa kanjani mamntanda mawusuza ukuthi nango ke manje ufuture husband? No yona iyaqala yangididizisa kakhulu mayifika kulo uphathileyo ukuthi okay manje mina sengazi ezinye izinto ngaye okunzima futhi ukuthi ngiyibuze ngoba uyabona into oyizwe ngomunye umuntu akulula ukuthi uyise kumnikazi wayo kodwa ufuna ube nendlela yokuyi-addressa ukuze I-understand ayizwe kangcono ungabe ngathi ke nisuke nimhlebe ibona leyo nto leyo ngoba ikhona izinto enjalo. Kwafika isikhathi ke la if I'm not mistaken sasothenga ama-ring ngase ngimhlalisa phansi ngoba ngizwe ukuthi lento engiyizwile ngaye enhlizweni yami ayimnandanga noma enhlizweni yami ingishiya nginombuzo njengomzalwane ukuthi kahle iyiphi impilo ayiphilayo ngoba kule mpilo mina engimaze yiyo nale esengizwile futhi ngayizwa ngabantu anabo ebandleni abakhonza naye ofisi abamazi kangcono kunami mina engimaze nje sesiphakathi nokholo lwethu. So ngiyambuza ukuthi mfowethu wawuboshelweni kahle athi yena wayibuza kanjalo uthi ngangiboshelweni ngoba kuma podcast yonke into iyavela ngathi no ukuthi khona la ngilahleka khona ngoba kunezinto esengiyitholile ngawe eziningi abuze ukuthi uyithola kubani lithi cha angeke ngikwazi ukusho ukuthi ngiyithola kubani kodwa mina ngithola ukuthi wena nomshado wakho lo obuzoba khona ubungimeme kuwo mina ubungeke uzumenyezelwe ebandleni futhi ubungeke uzo-addresswe phambi kwebandla. Kungani umshado wakho ubungeke usekwenzeke kanjalo njengabazalwane bonke?
Ayike athi mina ngikwazi lokho ngoba kumfundisi wami omkhulu ngangikubikile lokho kodwa ngimtshela ukuthi mina ngithola udaba oluthi wawungeke uzumenyezele futhi abazalwane babengeke babe khona kulo mshado loyo. Lokho ke ngak-approve futhi uma ngabe sekushada mina ukuthi abakaze babe yingxenye futhi abakaze babe khona. And then wakunika ke story umfundisi ukuthi lo muntu onjani. Ngishade vele sengikwazi ukuthi umuntu onjani nokuthi wawukufihlile ebandleni ukuthi uboshweleni angazi kodwa lokho ukuthi kuyiqiniso kangakanani kwaziwa kuwe nabazalwane bakho. Angithi uyabona ukuthi makufika kuleyo party uvele naye unelungelo lokungangeni kulomshado. Because uzoshada nomuntu vela sezwile ukuthi akekho right then unasi stop. Uma ngithola leyo nto still ibuyela back ukuthi kusho ukuthi nalo mshado awukho then ufuna ngivane ngiyeke. Then ngabuza ukuthi mina kuyimpendulo engikunikeze zona ziyakunelisa yini na kunjengoba uzwe yini nalo kade ukuzwe ku social media kwasho ukuthi uyaqhubeka kuyavuma ukuqhubeka. Siye sashada. uNkulunkulu wasebenza ngenye indlela. Sizoshada ke sekwaziwa konke ukuthi kungalendlela. Mina ngashada ngiyolobola. Thina na sishiyana ngo10 years igebe phakathi kwethu. Ngesikhathi ngiyolobola ngifika kubo sasivele soshada ngalolo suku lolo kwalotsholo kaqedwe. uNkulunkulu wayesebenzisa abantu abasemaceleni ukulekelela ukuthi kulotsholwe. Ngoba yayingekho kwenye indawo la ngayibika khona lento yokuthi ngiyashada. uNkulunkulu wenza indlela ukuthi kwazi ukuthi kulotsholo yabakhona imali nezinto zonke kwenziwa kwalotsholo. Lo mzalwane wayemxoxele ngami wathuswa zithombe ku social media mayesibona sobabili. Wathi nje nayeqeda ukuthuswa yilokho wamfonela wathi awuzange yini ubaba uNtando umtshele yonke into engakutshela yona. Njengoba ethuka lo mfundisi uthuka sesishadile mina ngiyayithatha ifoni umkami ngiyibuke nayo ifoni yami esebenzisa kunalama message akhe akhona njengamanje. Mina ngathatha ifoni yami ngamfonela lo mfundisi ngathi mina yemfundisi khontombazane ethi yakwazi la nikhule nonke yeyithi angibokubingelela yaseMpumalanga wabona ukuthi uyena mangimchazela wamhlaba ngefoni wamfonela ukuthi awumtshelanga yini yonke into engakutshela yona wathi lo hayi angimtshelanga saqhubeka ke sesishadile. Kukhona umzalwane owayengilekelela kakhulu empilweni yami nje financially engitshele nokungitshela ukuthi mzalwane uma uneyinkinga ngiyacela ukuthi uthinte mina kwezezimali ungesaba hayi ngempela wayekwenza kwacaca ukuthi ngimenywe Piet ngiyoshumayela lo mzalwane bele bengifonela bethi uyagula usesibhedlela abantu abakhe nomama bengifonela ngoqalo wayefoneliwe watshelwa nje ngaye nangesikhathi eshona ngakuthola kuqala ngatshela ukuthi ushonile so mina ngishumele Piet fanele ngemncwabeni. Abazalwane nje basizo emncwabeni khona umzalwane nangiboleka iDouble Cap yakhe omunye umama ekuthiwa kamamambala umama omtshala akasekho sesenkosini naye wasiboleka imoto yakhe siya kulo mncwa. Ngathi kubazalwane ngiyacela ngitshela yena ngathi ngeke wemukeleke ebandleni ngeke bekwemukela abazalwane angingathi ngeke bekumukela umfundisi so ngicela ningalimali masifika kulo yamncwabo nibona singemukeleki. So ke ngicela nihambe nivele nibe prepared ukuthi kungenzeka lokho la siya khona. Ayisahamba ngempela sinjalo. Phehamba nabanye befundisi nabanye abazalwane siye khona. Masifika thina safika early sangena samlilela umzalwane lo ngaduduza bajabula ukuthi umfundisi usofikile ubaba bekuyobabhlungu kakhulu ngoba bekuthanda ngalendlela. Hayi ke ngaba nga right. Ngase ngithi kubona njengoba sesiyongena etendeni nazi kahle kamhlophe ukuthi indaba yethu ayikho. Ngempela wangena umfundisi omkhulu abaxhawula abazali ngikhona zange ngichawule abaxhawula bonke abaxhawula wadlula wayohlala phambili. And then kuthe ngesikhathi ke washumayela ngesikhathi sokushumayela iprogram yangikhiphela ngaphandle yangikhahlela ngalendlela ukuthi thina safika nabo bonke labe safika nabo sasingeyona ingxenye yalowo mncwabo loyo
Ayike kwasho ukuthi siphuma kude Piet Retief siyaphindela mina nginemvuselelo ngeke sihlala isikhathi eside sawathenda umncwabo kwacaca ukuthi abaqeda ukugubha emathuneni kodwa inkonzo iphelile ngoba ukuthi sesiyahamba basilungisela nje ukuthi singene siyohlala etafuleni lapha laba silingisela khona isidle nalaba bazana sibuyele emuva ayike mina ngahamba ngayohlala emotweni ke beza abazalwane sahamba sabuyele emuva. It was that day ibandla engikhonza kulona engalihlanza empilweni yami ngalikhipha. Nganginqumile ngithi ngeke ngikhonze kwelinye ibandla ngeke ngikhonze nabanye abazalwane leli ivangeli ngilifunde kulabazalwane bayaliphila ngifuna ukuya khona ukuphila nabo. Lapha ayikho into engangiyenzile kwakufuneka noma yini ebizwa njengesono ezokwenza abazalwane bangizonde noma imuphi kwakufuneka nje noma yini ngangokuthi ngikhumbula abazalwane base Standerton bengimema bake babuza ukuthi ubaba uNtanda yini kahle kahle icala lakhe ngoba ngangithi ngiyafuna ukuphenduka amakhona isono engisenzile ngilungise njengomzalwane kodwa ngilitholi icala engilenzile naba batshelwanga ngoba babuza bathi ujwayele ukusho ukuthi kwenzani kodwa sifuna ukwazi wathi leyo mzalwane nimqaphele bekumele ngicele kimi ningambizi leyo mzalwane ngoba ufika ngathi uzoshumayela kanti uthanda imali kulaba ke kwasekushintshiwe istory kwakungase imali ngithanda abafazi ngase ngithanda abafazi kuthiwa ubhizi uthanda abantu besifazane kakhulu uNtanda kwashintsha kwazi wangifonela umfundisi wakho wangitshela wathi hey mina ngisa understand thina sazi ukuthi uyisigebengu awusesisi isigebengu manje usuthanda abafazi iyona into ke manje sengigadwe kuyona. Hayi ngathi ayike zonke izitori zinjalo nabanye bangimema futhi kwenye indawo bangitshela istory esingafani nesabo sekuyesinye omunye nje wangifonela ihlambululo engitshela ukuthi ayicela uxolo ngendlela engikhulume ngayo kubazalwane ngoba yinto ayetshelwe yona ukuthi ngiyiyona. Omunye nje ekhaya ngafika nje ekhaya lakhe njengomzalwane ngidinga usizo lwakhe ngathola ukuthi usemsebenzini khona inkosikazi ngayibikela inkosikazi uthi hayi man nginenkinga bengizeke umyeni wakho bengizodinga usizo. Unkosikazi wakhona ngagcina ngimshela naye bahamba bomtshela umfundisi omkhulu ukuthi ngiyameshela unkosikazi kabani ngingamesheli kade ngizoboleka imali yangakhulunywa le imali kwakhulunywa leyo kumshela. Ngelinda ngathi ngiyafika nje emzini nalomzalwane wangimisa egate wangavuma ukuthi ngene ngaphakathi. Hawu masime egate ngiyamangala sijwayele ukungena sihlale phansi sixoxe kube mnandi kanti sengeshela inkosikazi yalo baba. Usebenza ke Defier. Lapha eDefier ke kunabazalwane baningi kuyaxoxwa ke ngami ukuthi lo mfundisi odumile ekuthiwa uNtanda ushela inkosikazi yalo mzalwane. Hayibo uyamshela abesethi lo mzalwane ke ayi mzalwane mina ngibona ukuthi imqondo uNtanda uyikhulume naye lento musuhamba uyixoxela bonke abantu. Qonda yena umbuzo ukuthi mzalwane uyenzelani into enje. Hayi ke ngingaqondwa. Ngize ngixoxe lo munye umzalwane athi imzalwane nathi siyakwazi lokuthi ushela umzalwane inkosikazi kaMzalwane ubani and mina ungitshelile into eyenzekile ngimtshelile ngathi uNtanda ngeke ayenze leyo nto umqondo uyikhulume lento. Hayi mangifika enkonzweni kule branch engizokhonza kuyona ekhaya basinikeza ithi kuvula ithuba lokuthi abazali bayofakaza bese ngiyasukuma ke njoba ngisukuma nje ngiyofakaza hayi ngibona abazalwane ukuthi abaqedi ayingcine sengihlala phansi hayi baba uyibanginika ithuba ngisukuma ngithi hayi bazalwane angizile mina ukuzofakaza bengithi ngifuna ukunikhulula ukuthi njoba ngizela kule branch angizange ngizofuna imali angithi nezwe emhlanganweni ukuthi ngihambela ama branch ngiwakhuthuza imali nina kangizange ngizonikhuthuza ingoba ne branch yami la eduzane mangisekhaya ngikhonza nani so njoba ngikhonza nani nje nikhululeke angifune imali. Okwesibili futhi ngiyazi ukuthi phakathi kwenu ubani ohamba yosho ukuthi ngishela abafazi babani akekho umfazi womuntu engimshelile. Lo baba lo engishela umfazi wakhe aqale ngalelo langa ukumangala ukuthi labo bantu bala endlini abathe ngishela umfazi wakhe. So aqala ukumangala ngalelo langa ukuthi kanti amanga ngithi ngiyakwazi nalokho ngiyanazi futhi abanye benu niyashumayela lana iqamba amanga nishumayele futhi ukuthi anipini busy niphila amanga. So mayiphuma ke inkonzo bese lo baba ethi angigibele emontweni yakhe uhlala ngakho ngasekhaya ubengishiya ngenamoto bedlula nje angishiye mayidlula phambi kwami ngangigibelisa kodwa ngalelo langa wangigibelisa emotweni wasethi ngifuna ukuxolisa ngezinto engizaziyo ngawo angangitsheli kodwa leyo ukuthi ngishela inkosikazi wakhe kube ngathi indaba yemali ngithi imali yakho ngabe kade ngayibuyisa mzalwane ulikhuni ukusondela kuwe bese ngilwazi lonke udaba ohamba ulikhuluma kubazalwane so bekulikhuni ukuthi ngizofika kanjani kuwena ngoba kusasondeleki ngiyakwazi nani ukuthi wahamba uyokusho kumfundisi omkhulu lokho. Ayike sixolelane ngena lo mzala sixoxe kabona ukuthi amanga yonke into ababemtshele yona ayilona iqiniso including nenkosikazi yakhe nawe yamtshela amanga yathi naye yamtshela amanga kwayona
so ke sigcine ke silungisile ayike ngibuyisele ke imali yakhe ngibuye ke ngizohlala ke la eGoli sesiyakhonza ke nomngami asisenali ibandla ke siphethwe kulona ngenxa kungavane nganquma ngathi ayisiyaphuma ngoba ngiyabona ukuthi asimukelekile osiselapho bamtshele yena umakoti bathi loyo muntu waxoshwe ebandleni mina ngikaze ngitshela ukuthi ngixoshiwe kwazi abanye abantu ukuthi mina ngaxoshwe ebandleni kulona kodwa mina ngikwazi ukuthi ngixoshiwe kuthiwe nje waxoshwa akekho nathi la ibandleni akayena umfundisi wala ekhaya total akasimfundisi wala abantu bayakwazi mina ngikwazi lokho yabo so ngiphila kuleso simo esinjalo ke indlela okwakwenzeka ngayo kwakuukuthi ngizofa noma ngizokuyeka ukukholwa ngazi mhlambi lapho kodwa ngifuna ukuxoxa ukuthi uNkulunkulu ngimbonile engithwala ngaba nesinqumo ke sokuthi ngizophathwa ukhona ibandla elingapha eMpumalanga eliphethwe umunye omkhulu ekuthiwa uSimelani ngathi ke ayi ngoba indoda esikhulu lendala ngizocela ukuphathwa umfundisi uSimelani ngizohamba ngiyoyibika kuye ngimnike namba yomfundisi athi angiphethe ngimtshele nobubi bami ukuthi kwenzeke lokho nalokho hawu mangilele ebusuku ngibona umuntu engikhomba ngesandla athi ungayi kuSimelani uSimelani uyahamba ngene ensimini njoba ngubizile mina iqinisa into engangiyilwa impi yami ngangilwa impi ethi uNkulunkulu wathi lokhu ngiyakuphinda futhi angikaze ngikusukele uNkulunkulu wathi uzonginikeza ugcobo lika baba uDuma uzonginika ugcobo lika baba uNgidi uzonginika ugcobo lika mfundisi uBhengu lika baba uChilizi labantu abawu4 laba ama founders amabandla amakhulu la eSouth Africa 1 uBhengu founder yase Assembly uNgidi omunye wama senior founders ase Faith Mission uDuma ifounder ye Full Gospel uChilizi ifounder ye African angazi ngiyakusho futhi namanje angikaze ngizwe umuntu ongixoxelayo othi uNkulunkulu uthe umnikeza ugcobo lalabantu ngeke ngamuza umuntu ethi uNkulunkulu wakwamnika ugcobo lika baba uNgidi ukhona okwangitshela ukuthi unikeza lika baba uBhengu kodwa uNkulunkulu mina mayikhuluma ke wangichazela boy4 unginikeza ugcobo lwabo ngangiyilwa lento njengomuntu onamanga oyikhandayo ukuthi ngifuna ukusatshwa abantu la ngivela khona ukuthi nginogcobo labantu abakhulu abahlonishwayo ebandleni lensindiso makukhulunywa ngoba boBhengu kukhulunywa ngoba bungidi ngithi angikaze ngiyisukele ngayinikezwe nje embonweni ngatshelwa ngayo ukuthi uNkulunkulu unginikeza lolu gcobo futhi ngingalazi ukuthi makuthutho lu gcobo lomsebenza kanjani ugcobo olufana noNkulunkulu uzokwenza kanjani lokho ngangikulindele emva kokuphuma nje kwethu ebandleni lapha sesimile kwavane kwenzeka umhlolo kuqala befundisi bacela ukuzosubmita kimi ngathi hayi basubmite kimi kanjani abakwazi abefundisi ukuthi bangacela ukusubmita abaphathwe yimini ngabaphatha kanjani abefundisi hayi ngibalandisa hayi mina ngiphethwe mina khumbula ke lo yambona ethe inkosi kimi angingene ensimini ngingayi ukuphathwa uSimelani then sengumuntu nje omesigangeni njengamanje angiphethwe endawo logo lebhala ukuthi Revival Gospel Center igama mina la ngiphuma khona ngilinqamulile mongathi uyalibheka thina siyi Apostolic Faith Revival mina ngayinqamula ngaqala nje la ithi Revival Gospel Center saba iRevival Gospel Center then omunye umzalo wayibona ngipostile wathi usuphumile nebanje ngathi cha ngikaze ngiphume angaphuma kwangempela kuze kube namhlanje ngeke ngiphathwe kwenye indawo umfundisi wami nje loyo engimshoyo ukuthi bekumfundisi wami omkhulu uyoba umfundisi wami size siye emncwabeni wakhe sifike emathuneni ngiqiniseka ngokuthi angisenayo umfundisi ongiphethe kodwa nje besaphila nje ngeke ngikhonze kwenye indawo kodwa kwacaca ukuthi sesimi sodwa ke ngapha ngenxa yalezo zinto ke ekhona uNkulunkulu wavanwa ngenzela umhlolo kwandaba efundisi manje engizobaphatha I remember ukuthi ngalowo nyaka sishadile nonkosikazi wami kwaqala I think abefundisi mhlambe mase bebonke ngaleso sikhathi ngase ngina 11 wabefundisi engibaphethe ngimangala ukuthi abefundisi bonke laba abafuna ukuzosubmita laba bazophathwa yimina kungasizathu sini ngimbuza uNkulunkulu noma ngithandaza ukuthi kungani banda amabandla kwavela abazalwane kwavela indawo kodwa yama nje lento yokuthi angifuni kahle kahle ukuphatha abantu inkosi yakumisa ke lokuthi ngibizele insimini lokho ke yayikusho bisikuprova ke isingiprovela kona inkosi ukuthi kunjengoba ishilo ukuthi ngiyosebenza angizokusubmita ndawo ngikuthanda kodwa ukusubmita mina ngikufuna futhi ukuphathwa ngayo yonke indlela ngifuna ukuthi ngiphathwe uNkulunkulu wasebenza ke ngaleyo ndlela manje ngeke ukholwe ukuthi
Mina ngiyathanda ukubizwa nje ngoSiphiwe Ntanda, ngithanda ukubizwa ngomfundisi, ngithanda ukubizwa umuntu omkhulu, kodwa ngimbonile mina uNkulunkulu ukuthi uyalideka itafula phambi kwabantu, hayi phambi kwezitha, phambi kwabantu. 2 ngimbonile uNkulunkulu ukuthi uyayiphakamisa impabanga. Mina mawungalandela umlando wami ngwala abantwana bakhona bonke akho ngisho yedwa wasemshadweni. Sizibongobongo nje kithi sabantu beyibongobongo amakrayon okunye kunesibongo sakho okunye njengoba nami sonke nje sizibongobongo. Kodwa ngimbonile uNkulunkulu ukuthi uyayithatha impabanga ezalena yenza umuntu. Lo ngigcine ngimthanda ngalendlela yokuthi ngaze ngathi uNkulunkulu kusho ukuthi wenza ngamabomu ukuthi kungaphumeleli. Yabonga indlela esikhonza ngayo sobabili. Abaningi bavamisa ukuthi siyefana sinto eyodwa kuyo yonke thina asazani thina nayo kwangempela ngoba naloko kushada sakwenza nje kwashesha sashada saqala ukuhlala ndawonye singazani ngisho impilo yethu siqala ukuba abantu ndawonye saphila impilo enobumnandi kuze kube namhlanje uma siba nezinto esiphambana kuzona siyahlala phansi sixoxe. Uma izongigana ngangihlala erumini ngiqashile nginombhejane engangudayiselo umunye umlungu 200 omdala. Indlela uNkulunkulu enze waba nesibusiso ngaye ekhaya lami saphuma erumini sayohlala eflatini ngaqala ukuba nempahla yasendlini ngaye uNkulunkulu elethi isibusise engakhephanga ngisho isent ukufika nje kwakhe saphuma lapho sayoqasha kwenye indlu namhlanje sinekhaya. Sathenga imoto yokuqala sanemoto into yokuqala saqala nje sanemoto enye sasiphiwa abazalwane ke ayifikanga ke ngezimpi zami zonke evelayo kodwa sanemoto sagibela imoto saqala sanekhaya sahlala ekhaya saphuma ngemoto ngitsheliwe kuthiwa ngeke ngize ngibe yilutho ngeke ngifike ndawo kwakufika abanye bengifonela bengixoxela iziqalekise ngitshelwe zona nengizoba yikho kodwa ngabona iziqalekise ijika ziba izibusiso kwanda izinto kwanda impilo kwakwazalwa abantwana ngabona ikhaya likhula ngiba nempahla lele ngihlala kulo manje sengike ngihleke noma ngidrive ngena kuyona lene ngihamba ngayo manje esithathu lengidrivayo bonke laba ababengitshelile ukuthi angeke ngibele ukuthi ngeke ngidlule kubo ngithi pop up zakushayisa. Bona kanye laba babethenja impela ngeke ngibelutho nokudlulo nginokuhlangana nabo ngihuli ithi pop up ngizomkhombisa isiqalekisa engitshele sona ukuthi ngiyoba naso. Mina uNkulunkulu ngibusise ngokuthi wangikhipha lento ekuthiwa umona. Anginawo umona. Umuntu ogqoka kahle ngiyamncoma. Lo mfundisi engithi wayekhuluma ngami kunkosikazi wami ugqoka kahle uyimodel yami. Ngangendlela ukuthi ngangize ngimbhalile ama message ngithi mfowethu uyangibusisa ugqoka kahle. Yena ke wayethi maye ngibhuqa ethi na uNkulunkulu bamntanda uzokubusisa ugqoke njengami. Nakho manje lalela lento engibhuqa ngayo kwenzeka yona. Amasudi ngiwakhipha ngenye. Enye ngidudula ngenye mase ngifuna enye nginikela ngayo nginika umuntu ukuthi yakupha lesudi ibizenye isicathulo ngisidudula ngesinye lokho ababethe ngeke ngibe yikho ngikhona lokho ababethe ngoba siqalekiso angibanga leso siqalekiso ngiyabusa le nje ngidriver ngidayiselo umlungu wangitshela mangifika kwakhe esamba nonkosikazi sithi siyoyithenga sasiphethe imali encane kabi wathi nina noyithu ngiyanithemba nina wena umfundisi thatha le moto uhambe uyosebenza ngayo uzongikhokhela kancane uzuqede. Yebo akakaza nyathele ekhaya engihlala kulo njengoba ngidrive imoto yakhe akangazi noma ngathiwa ngibaleke nemoto yakhe seyikhokhela seyiyaphela selimali encane kabi siyiqede yesithathu le ngikwenzelwa uNkulunkulu laba bethe akangifuni lento uNkulunkulu ayengitshele yona ngiyakhumbula ungi-interview ngangihleli kulo sofa ngalelo langa uthi wena kimi ngenzeka yini umkhulekela umuntu asukume ngumuntu mina ongakholelwa ekutheni ngenza imangaliso angizenzi mina imangaliso uJesu uyazenza imangaliso ngiyakhumbula nje sokuqala isimangaliso ngafonela omunye umama othi kwakhe yena ubepakisha impahla ayigcwalisa isikhwameni alungiselela ukuhamba yovakasha uthi endleleni wayethi uyayivula isuitcase athola impahla zakhe azikho
uthi la ekhaya kwakhe wayethi maye sebezolala kube khona umuntu obamemeza egate mayeqale ngaye amemezena amemeza indodana yakhe uthi bashayisane bebheke egate mabefika akunamuntu obamemezayo uthi ebusuku babethi mabelele kunomuntu ogeqeza la emakhabetheni ephaka ebhizi nokudla lo muntu epheka enza yonke into ebusuku mabefika akunamuntu ibhodo lela pheke ngalo lo muntu uzohamba nalo wangifonela lo mama wathi bakuntanda ngikubone ku YouTube ngiyacela nceke ukuza kuzo ngikhulekela ngamlalela ke story sakhe ngathi hayi no mama ungezi ngizokukhulekela mina ngizoza kwakho ngoba sengibona ukuthi lento ayikho kuyena ikwakhe uthi ngelina ngathi nje emsebenzini ebeka i-cellphone labe unesi uthi wathi nje qedwe ukufona ngayo wayibeka la yavana enyamalala i-cellphone yakhe uthi wathi manje sinamanye hayi bona i-cellphone yami inyamalala phambi kwami ngisizeni yafonelwa yatholakala etoilet kwadinga ngiyomkhulekela ke ngiyokhulekela kwakhe ngahamba ngayongena emzini wakhe ngayobakhulekela ngafika ngangena emzini wakhe ngakhuleka sakhuleka kwa dry umuzi lelo demon lahamba ngalelo langa 2 uthi waye apply ukuyoba unese eDubai for 10 years engabizwe eDubai the day ngiphuma kwakhe kwangena icall yase Dubai ukuthi kade sakulinda kanti uzanini ukuzoqala emsebenzini uthi bamtshela ukuthi akaseve notice ka 1 month emsebenzini emva kwaloko ufuna bese Dubai njengoba ngikhuluma nje use Dubai sengike ngahlafuna ngelindanga wathi ake ngidla imali yase Dubai ke ngizwe ukuthi mnandi kanjani hayi wena ngayidla ngayizwa ukuthi mnandi mina ngeke ngibatshela befundisi ngithi akekho umfundisi oshadisa njengami mina ikota ngiyashadisa nginesiqalekiso njalo ngiyashadisa hayi kancane mina kufika abantu bethi 1 2 3 kade beyikipitele ngihlanganisa indaba yabo ukuxoxa ngishadisa unyaka nonyaka ngihlala nje ngishadisa ngivane mina ngikhuluma ngomuntu okwakuthiwe ngeke azabe lutho ngimaphambi kwabantu ngihlanganisa abantu nale nkosikazi yami senza inkonzo unyaka nonyaka inyanga ngiyazi ukuthi kudlula inyanga embili wesithathu ngiyashadisa into ekhona ngizibatshela bafundisi ngithi ngibusisiwe ngokushadisa ngiqeda imkipito la ngidlula khona ngishadisa umuntu nje okwakuthiwa ngeke azabe lutho ngambona uNkulunkulu kubantu abangabathola abantwana ngibakhulekela bethola abantwana mase sizothola nje wethu wasekhaya umntwana kwavana kwenzeka isimanga thina sithi sizomthengela sagcina sicosha amarompa amabili sithi sothengela umntwana kwafika umuntu imoto igcwele isithi le ngemumva nebhuthi singazi ukuthi ngathi ethenga impahla umntwana angaqeda 24 months including nama toys asikaze sibathengele wasibusisa wathi uNkulunkulu senzela imangaliso ngawe kwasho ukuthi ke angikwazi mina kwenza lento engeke ngibonela abangani beni mabefikile bezozisha ukuthi mina ngikhulekela abantu mina ngenza ukuthi mina ngizenza imangaliso zenziwa uJesu kodwa yonke into uNkulunkulu ayengitshela ukuthi uzoyenza ngiyibonile practical eyenza phambi kwami ngimbonile uNkulunkulu ehlele lenenye nje bengihamba ngaye kuthiwa iProton ibisenzela umhlolo lapha ekhaya ibigila umkhu besidriver sihambe kuphela upetrol endleleni nya nasifika nje ekhaya singabonanga ukuthi upetrol usuphelile ifika ipaki ekseni mangithi ngiyidumisa ayisafuna ukuduma ayikaze ngimise emgwaqweni nanga ngafakazi besihamba naye size sibuzana ukuthi kanti le moto ihamba kanjani ngiyidumise ngihambe ngishumayele yadino petrol sewuqede ngingazi ukuthi uphela masifika sithi ayipaki imoto ekseni ngithi ngiyidumisa imoto ayisavuma mangithi upetrol awukho ingasishiya emgwaqweni isibeke ekhaya yonke into engangizwa kuthiwa yayenzeka kubaba uBhengi ngiyibone ngalamehlami uNkulunkulu ayenza zonke izinto uNkulunkulu ade ezenzela ubaba ungithi ngiyibone ngamehlo wami ezenza sengigibela indiza ngaze ngashiphela khona ngeze ukuthi kumnandi ukuba sendizeni mahala ngiyele ngibuye ngijike ngele ngijike ngizwe ukuthi kwazi kwamnandi ukuba sendizeni mahala uNkulunkulu engigibelisa le nhlupheka babe ngitshele nje ngayo ukuthi ngoba naye angiyazi mina i-airport le ukhabo mamncane lapha awuthanda siyabo sizobuya seshaya i-final party izinto ezenzeka emshadweni wakho siyivale ngazo siyambonga uNkulunkulu siyabonga kasixoxa nje ngoba inhliziyo yami ithe ngathi ake ngiyixoxe lento abazana nabazi ukuthi sengihambe kangakanani kulento ababengiqalekise ngiyabusa ngiyaxoxela kade ngimtshela unkosikazi wami imoto yami elandela le phandle ime